Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuk patante bisi manamian subjekten begini pasal may manusia tersiksa etinan dalam kubur de sababan tasebut do etibi ekapinte me sababan samian me pardusihan sababan tahinang etibi atau tahinang manusia yan me sikyo ame te siksa ali ubus da ubus bestriti bisi manadel lumian subay agan ne asal kem agan nerbian agan ekane etinan dan telvisaran haja bangkemun pinte maksiat hininang manusia eda kinemunsian wallahu subhanahu wa ta'ala nian iyan mula-mula periksaan iya istiqlan nilai dengan yatinan sampai selalu kiamat ubus hinapusan den discuss tibi ko itu sedikit-sedikit magi tibi sunu subjektif enuin si aks enu tebisa niya tebisara wa tebisa manamanya pasal mukhaddarat tinan baginum makalango do emig drugs moderat tinan dembu aduyen so emig bidda haja pagi hamarin epite mebil me tuba na tinan tiyo sa inano buhay me ko epite me duyan ano na so ako pagi asal pagkabisan do kuy magbanto si kam mian gako kas ngiter gako kas maghinang ni masiro asal kreatura Allah taala kita bin ba ng buwa so pinain me sabu me yan gako kas ge kita gako sa ingi bustan den box bang bohe ke maghinang yehin atawanen bang pito ko maisiupan me an ke to ini repeat me pasal pinte dragsan bang ine kuy nga style nilay pagkipita me bilay me tuwa na kita TV ako so pagkita me ilano Abu Manar ta ano tikite ini me tag na pagudiki-diki be lesalat kami tag na silibu niya le me Bisaya asari eteri tindan kuminta asal minted de tigel ku manusia diki-diki pe ku hatu pe ku gagaling siyen apo kami subu-subu us niya niya Levi saya si kami ini nan si Maxi kikit hako natin git emubi lesi tak na si buat ambis na tereburin tutuba nubus pos ng bayang subu yan pine baglatag baglatag pon lahing bepok sa inuit ta lahing inedo ina bertipun nubus apo kami kakatboy orasmian ibang sini desem so dikidiki kami bakas ini bakas ngaji kage betuhin kita makanakin ngaji gitu modal dikit-dikit tinawan pos nang ngaji kai pag-amin ng Quran pag ubos ka ngaji ang apa naman aga pwede istitor sa kano ay pekela sa ko tuwain pag ubos ka ngaji aboy kai so kung man dikit-dikit pega ano paso subo pega men ng bayan pega pa ng bayan dikit-dikit ubos pagkalenga siya boy inan si magaw ilo lai buto le Bisaya si ano nalai kita kaya lai lid de pe lai ne pengkai me kai me data lid pe kai ebe niya magano tuba ne dan si Maximia na pelurus ne pelurus penan ke pekini tirumpe wa dalam ini dalam malu pasok enunet pelurus ne na dan buah mian semua aku ngerit anu makina tahu na bisa kita tahu lo alam hato anu pinle dong pinle ini yan pinle ano si bahasa nginom ka pinong pito si Maximia indrungan na kabay ng uwag dikidiki ba de meron sabi yan pinapiun na nginom na ito pinku ini yan na pinay tuwain sabi yan na nginom pag nginom ko kanta kayo basta kapit ono ko bawang manamalan na nginom ko pain
Pag sige ako hatod tapi na ko asal tellen ko basta nguta ga sa palo. As game kita sandal. Kaya hanggang na kita ako mang be. Pinte meg tabi amen. So hatod meg inda may nato manginunom so tabi anad sa mihan. Gaya bumere to sung manginumin sa bewunen. Bewunen pa asal ano manamalan. Bewunen manamalan. No saya pi amat saya buti lima seru asal kinatuhan do Allah Taala sa amin naghahanti nila siya betul sa yan. Na sumay tayo kun folks Ye pasal sabu dok ano yan bang si Inge bustanen pininaja pinin sabu atau dok kanato naman naja to sabu naman naja ano yan ye kita ko bang ini yung bang sa Inge pahirangyahin bang sa Inge peno na sumay iyan sa Inge ni an kampit ka gatawan ni ana sinin na sesede bagi kita ano bagi ay bisam sabi yan na sumay eraji bisrahin maaf bang bagas mikihinangeng iyahin kita asa tawatan tadi. Aku leo kas mikinom tuba de ko kres asa tawatan sampai mati ko tos kene. Di mana bisa sampai una sa kita eno asal peko ko sa tala bang pera sa teno asal sampai mati ko kene ko magkano. So diki bakay le nangyari kita ko ito biyan ko me tuba ko ito hinbengi atau sa ko so sa kene ko kan ko ano sa yan. Nasuwayan me tagnan. Bang upama niya man kita mikihinang sabihan may drugs pwede sa amin na ano asal pag ko ito ulo masikit bang ito na gain hadyo pag sikit na sapsap lang asal dahil na ang TV duk bang bakas maghinangin tinawatan na duk bang sa maghinang na sa elepahan lagi dito hitin ang siya ano tendi biyan subjective ko ito na asal pag sababan penge nga saban manusia tawad si kimete dalam kubur may kahala dihin na pagpinte me ang kan siya doon sa mano nada hilang TV. Sudah gua menya murah elepahan. Meginum tuba tapi ada meginum alak murah elepahan. Meg drugs murah elepahan. Sudah dia dan buat selire. Kita ko bang selire kaya masakari kay din. Pero lu ko besrakon inin do besar ko itu tebia apa benar? Tapi box si kam na kemon na pong tiri na enden nagsigup. Pagkisay ini hukuman yan. Hindi mo tayo hindi tama. Ini hukuman nagsigupin. Kada kumisay tabi subay demetian do isap. Bang maghihinangyahin na lepahan tabi bang ini hukuman yan. Bang hukuman ng magkasari, kinakanda na bahat tayo. Pagka hukuman ng game, makasari si Sarah dok dalil na tinan ako lang misara ko, pagge sabab men, pero Allah subhanahu wa ta'ala kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la tafalu. Sa hadja ni piniruse. Bang ko misara dehelo. No dehelo pa katuhan ginawa ron. Direct ko we ku megas gingan dagbeng sigo bang ako sa tikitem. Subay hidik ko bang ko ito ba minta do siya magsiog dara ko mato. Subay magsakene kita ako sampai ko sa miya. Demikian ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pag masuli ginatuan Allah Ta'ala kita min perangan bang ko ngin pene ano sa sigo. Sumigo direct me pong tinai ko. Bang pong tinai ko na paran ko na nagsisigo. Nuay ko pege, kam pegas ko baran pun. So ako lay, ile, misara ni hadja, pege kita binin gero maglalin, maglalin, di siya magpong kanai. So si kita ito, pege hanggarin besara ko manaman, pege asal nagsubinin, dumen hadja kita, dumen hadja lahat, mismo lahat Muslim sabi na sa kwento ni sabi yan. Inong bodem ko asal imtihan wa Allah subhanahu wa ta'ala si kita manusia dembo ini. Na biyan we pegas ko kaam mega si sasedi barang kun me pong trigon nagsisigup sana ya. Bang duwen ka haro ni elo ko lang. Siya. Na soy ako le me pine lune te tuhot lu nagay paghato nga bakas tabistra ko peggel ko tu silid. Hindi kasi mo ko bara bang bakas tabistra te malike sigup itu silid. So we ti umabot do tabistra si Manamian
tibisarako, hindi po simisaratan bi, na ang ganis upatang ko sa dikidiki. Okay? Magpong tinainin, magpong tinain siya. Magbida na hatsa. Maginom tuwa lay, bil lay, maginom mukhadarat, ini be, shabu meru lay, inin, na din magpong tinain siya. Putar isoy, miya hatin bang pinte, delan marusya, magsalisakan hatsa. Pinte bisa na pinte, pasalisayan, magsigupin, na peke, liyan, ubus, nans inin, gero bisarako hukuman din, dia bisarahin, bisara Allah subhanahu wa ta'ala, bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku kung buat bisara, diriran ko pergi asal na bentel bisara asal kekahan amban manusia itu sal itu muslim sa itu kafir asal magsigo. Say bentel bisara saya. Nasubay, miyan giya kung ngangguwa sa amin, subay bisara ko Allah subhanahu wa ta'ala, kung bisarahin mo, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige, subay hagin bisara ko, miyan, mustaksil na siya, sige, tabi sa iya. Luwa na tatot, luwa na kayo, basta gumuha. Belikte, mag-inom tuba, dok, mag-shabu, lagi bang kwento, pag-inom na kita sinigyo, presidente Hilu, mag-shabu, naku, pekulang. Kulang. Hetinin, pinain, kain na kumagano, atau ay magkatalaw-talaw sa amin. Sumiguwa, katakalawe ko, bisara. Sina bisarahin, depo bisarahin yan nagsisigup. Nagsisigup. Ina bisarahin, gampe kupin ni gay makaakan da ako bang gay nagisigo. Ito ba siya? Isa, taglata bisaray. Anong sisigo yan? Gampe ko gay makaakan, ito, tekole na basta ra ahad sa bang gay may kisigo. Ito na, minjari, may kimot na ano yan. Ito problema yun. Nubos, tandaan ng pin mimpiyan helihan ko. Ine lebayan piyahan ko lebayan supaya ko gay makipagsigop asal gay tekole kong ngalebahan. Gay tekole na ngalebahan, yan nagsigupin. Gay tekole na ngalebahan magsigupin. Niya na bakas teke ko, bakas kalebahan ko na po bulang taon ko ito tebelik ko, balik. Tinili tandaan yan, asal gay kalebahan magsigupin. Nanan si inin, bisarainin, may ikipong tinihan siya kamasla. Dilikaw, tamanan dilikaw bang tebo o sampay mati bisarainin. Duk kahalan ini. Wega Peke bang upama hinukum, nga ko misara delo, bang upama hinukum hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala, yan magsigupin, sampay mati iega, kelebahan ne, yan haramin. Kalebahan maghinang maharamin. Kalebahan bang muhataratin ka magsabuhay ka Duk kalebahan magirumbilin ka pag-isinig yun sa amin. Nasway pain asal mo pain bang menigupin, asal kita kaya kung kalebahan. Sampay tebo na mati. Nubos, problema ito, magsake hinukum bang hinukum mo Allah subhanahu wa ta'ala. Duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsigupin wa haram gay makasari buga kalebahan na sampay mate bu haramin asal nagay nilang sakite tebo ne mate kaharamin na yan mate yan nagboor kaharam ng tao boleh tu hadat Allah subhanahu wa ta'ala ubus ini may kipong tinis sa Islam datang ngamasi ako duman bisara ko duman bisara ko sumaguha bang upama dapat bisara ko hukumin bang hinukum Allah subhanahu wa ta'ala ini hukuman menigupin amban Allah subhanahu wa ta'ala haram atau makasari bang penne makasari okay nga gitu so bang penne haram gay makasari in Qur'anin dupin hadisin na sampai kita asal gay kita surrender pinain hape ko gay makakan da ko bang gay makesuk sampai tepo ko mate mo kita mati kita dalam haram dalam magbobo kita haram dan tuju Allah subhanahu wa ta'ala na ini problema ini
Nausinin, Yemen bisrahin, asal keekahan amban manusia. Keekahan amban manusia, TGS ne mengelepahan mengin tuwain. TGS ne yene megdragin nga ini. Sudah dalin apa nih? Sumeguwa bang ligo. Bisrahin. Asal gay TGS upeng ngelepahan, jadi tanda den gampe ko gay makaagan da kuhat jawang gay di kisigo. Obos, sike persono tu usikite vi, tu usikite vi. Bang petik kayu en sipag tipon-tiponan vi. Dapat mengita, kakek keptut me sindua sama cuma aku, mismo seorangku. Sipag tipon-tiponan vi. Pajah. Heti ini besuang kuhat jepitek kasar kamian. Lu rekam dehelu. Niin ngamapam siapa? Sadar ini kita ikut mak mamanku. Antak bang lu kita istirahat atau kata si pekerja. Lu rekam dehelu bagi story ni bagi story. Nusung petek kapag jeep pun karang-karang lombo terasa aku. Napiu lu kupase. Pek esek kusigit kene-kene ni ku. Pagteka ko tinepukan si upanin. Tinepukan basa to kuan duka. Gue duk basa pinay di uka atuan, ko tinggi tibitik atuan sa niya. We sine ko. We ka amleman siya. Duban kamle tina, duban tinale we. Ibisra ko tani ini dasal actual folks. Tagite ko. Duban kamle tinale usay ko pagi ako man ko Allah subhanahu wa taala. Subay inayen. Baby, mekeleman-leman ka tuwat pa ikani ko piye. Yung kita pertamat. Si boksan ni betibit tinepukan aja ni bisipun talun na siya ka pinalin. Di mekyan indah ma atawa si Mahmud sa amin tinepukan. Iba mekeleman-leman ka tuwan. O kami kipong tinuga. Sine ko. Da kita uhan ba Allah subhanahu wa ta'ala bisa tuwan tigiti. Wekam leman si pagkesino manusia bangsa Allah subhanahu wa ta'ala kau leman. Ine kunarin leman si aku. Ine kuna kani ano kuna kasi balik. Mimpiin kawa tigite ko. Dimikian lu si haraj. Mana aja kam bakaraj ni kebutan aku na pun bagi aku na miskinin bakaraj. Papa mo katalah saya IP. Soalnya aku pasang pagkasa ta. Penila ta. Wait bukan na si upan ng ako. Dakam tinalaw siya ako. Atau pusine Dakam leman game leman pagkasi siya. Game talaw pagkasi. Game ko magkaurong siksa, game ko magkaurong kahapan, game magkaurong sino kisa men. So Allah subhanahu wa ta'ala depo azabin nagsiksain dok urong kapan. Bisan do kami lu mag-egas na sa men lu ko samian mag-egas na samian awa sa ko gahinang der baro pegeste kam na kam hinang ne. So gero kami binsara sa bisara ko ato sa ya sa binsara tin kam bisan dugai sa bisara ko ne bisan do pinta ka bisara petutan ko ne pede ang gawta upama bisrakon dayeste ka bagang ato gero kam bisara gero kam kepedian usuntuk ko sa amin pa usuntuk tere ka lagi sa pinta mo bisara ko takam ligo pinta mara ka sa magihap keri ni kini cara ka bisara aja siya kulay bisara sumegwa sino na min sara ko induk kita ibigay ka mo sa Allah subhanahu wa ta'ala bigay naman ako magharam si upani. Dumana kaulamaan magharam si upani. Subay siya lain nag-eskita bihat jadi kita uhan wa ada samian ka kasi samian. Inagahan kita wa ne. Inagahan kita wa ne pagye hatinan. Aba dagang tabag ka ni adam bo man kita ka Tuhan ti bagin hukuman. Na saya asal keekahan kahawa na kupiu si istra magtipon pang betrasamin ko. So melu ko bita sa amin dumelo ko. Nabi sa na ni gup nipit-nipit peluas. Ini berpitaan dari peluas tu sarapan tadi samia. Amai dakam tinalaw si pagkisi manusia. Dakam tinalaw si pagkisi manusia. Supaya kita lewantan bi.
insyaallah taala duk kelemanan TV insyaallah subhanahu wa taala pegi masih gitu TV pinempayaman we de sami duk iye me gurung kahapanin duk iye me gurung kalatan sami Allah subhanahu wa taala ai bisan duk kita masange bisan duk kami ada karut ini gue bicara bang kusana nggak bukan bicara we kuai gero pikir bisa we sami ni hajan pitte me anu duk aku asal aku bang beta sama kibewara sa bawar sami patara ko sami aswai ni sebenarnya pitte bayi na pitte me kuhat bisa men uslub lay pag inulay so bay bisan do sa eso gero se mo sinabang bisan do mo sinabang gero se me ke binsana do gero se me ke lukiti bisi sine me ke binsana kita hindi sine mamayam-mayaman kita hindi dan buah-buah Allah subhanahu wa ta'ala nasi hinapusan makin bisrati bi hukuman Allah subhanahu wa ta'ala pe bisrati bi bakasai doktor tibi ko si Fox pe siya inin kemon mengetahuan yan kahalan magsigupin puas amban kahalan amban bisra Allah subhanahu wa ta'ala duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam heme doktor ine Fox te bisarado duk te bisarame doktorin si tekelerun si akam di kami ine niya pe idda si manusia nagsisigo duk niya hetiden men mekemuharat bang pinte siye kwe adik sa men nagsisigo sa amin atau ito piyong ko makin bisarako dahil ini tabtangan Allah subhanahu wa ta'ala pagi me doktor buan ni piyong ko box pagi bisarame doktor ini katiran nagsigupin sa amin mangke sa gay miyan makakawe miyan magsigupin meke dili kau bang muslim ne mismo ni ay ulur ta sigupan sinot ni nafsu ina be no smoke ina be sino kan bena si boka to ani ha na upin ne meke ina be na be sinot ina be nada ba to ni bersih ne basta niya basta smoking bad for your health. Ne basta lain ang mismo na sinulat na niya ta asa labi ta si upat ta sinulat na niya ina be kasi basta luwa na ta dohan luwa na ta naway pe ini kita sa mata-mata inakahan way pe lusupyong ko pe ko kahan gite tikor na ekahan le box biung ko akahan kami ben na dada ko makano mi piti lecture yan bisa mangano pe kunsi pa ano yung kamerahin pa kumanal noon bang ine bisa mi doktorin si pasal ine kimulahan nagsigop bang ni alay itin may kedilikaw si barante na piung ko bisa mi doktorin atau magabangga duk demikian maka-apply piung ko bangkin bisarate hukuman naman Allah subhanahu wa ta'ala duk hukuman ng bandimit Muhammad sallallahu alaihi wasallam piung ko si pasal sigupan bang ano te pakalete atau basabi imuan mi doktor likemo bisa niya ta edo lu dikidiki lu pegeni ale pende yen nikotin le niya ale ta edo so point something lu pen bahasa Galisi niya bahasa vitamins tu si ano te ini langsi daga te vitamins lai hangkan litagna advice me doktor ini upyo niyan ne me dambua padue hater da leo loki niya ta do le kuahat to kuahat me sanigan niya sa ka niya niya napege kite mo kite ni nagi sarang dangkahin dahil to duwe sobra ne ini pen doktorin pasek ni baran overdose makakakaw ni makapagkaat na sigupan bangkyo sumobra ng bandang buwan duwe asa magkaat ni langs nuen larak niya liya dagat yan niya lay maglong-long bahaya magnana niya lay hangkan ni mag-elat kiti magano peke nikotin li mikit li si dagaan niya ang tendensi net ka anuhan net niya li long-long ko isaan niya nakiputi ilay may ilan kemon hangkan niya magpatek ka maghapos napas na kiyo grabe ni be mga anong mag-elan ni kiyo ubos apas na kiyo sinapas mo pigya balyo le magpump niya dagati yan barado ni kung ano nanak nasampay tayo ng name lang cancer TB nga ano
Iyan panagnaan nin. Kay kahanin bilem magkite bangkyo miskin na pinay tinibi. Mangkyo dayan pinilangkan sa repin sa kini. Ini kyo bilay ro kay kanin basigupan. Basigupan din kasi pag-asik umboy mikit lay ni kutin nin. Galim dagaan magtamba ini. Baliyuhin gini magkapampa pag napas mo yan sa gini tantuan sampai bahan nito sampai ten lab siya si cancer TV. Ini pintu po. Awalnya nakatay to sakit. Walhasil natin doon TV ko bisa rampan TV ko doktor TV biyan Bentel Bisara kwedu seke ula-ula kita uhante de makapagkaat kite makasaki kite sabihan makakanser kite hinang tepe kwedu seke ula-ula asal Bentel Bisara bono te baraten demi kasi bos gati de saki gana inete sumegwa si waktu kite ni ko awasraf seke ula-ula ko prinsip box na ya kani dok pasal tani menjeri sakite seki ini mula-mula ini kanser tau mian ne ma puedo direct ne kan haja PPT te direct baratan magtaus sube PPT te hilbian aman sigupan walhasil PPT te barante dilihanan te kita bingsana te bu kita wante kaya walhasil ini kipong desa ng Islam pito kita bi ataca te bisi hukuman ini hukuman ne amar Allah subhanahu wa ta'ala makasari kung magsambayangin pardo miligupin atawanin sunat na hadja atawanin makruh atawanin itinin pente kwe mian mubah in hukuman din ubusan sinin direct ibisara in hukuman meg sigupin ajmal ulama al-umma meg dembua meg ulama meg ulama bang may nasaram Yahudi nga sugi ulama at Islamin sampai may doktor nang sinin sali do doktor ulama doktor sa ulama si asari ano ko di box ko ano sa ito kay megdembuwa na siya may kebinsana miligupin may kebinsana ina hukuman net haram kay makasali kung ano bisaramiya ko bisara si puknya Gema kasane mungkin hinaram Allah subhanahu wa ta'ala PPT no baranun gay kau makasari PPT no baranun sabiha Allah subhanahu wa ta'ala kinalasahan kita bawa ini gay kita bi sinesya bawa ini kita mula-mula ini mediania barantan mubis Allah subhanahu wa ta'ala ini kinalasahan kita inal kita Allah subhanahu wa ta'ala Nansinin pagi inel kita Allah subhanahu wa ta'ala sine pagi lebayan dan buah ampan pamakaat te barantem kodo pemruat te barantem hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala menigupin ubus asyurbu muharramun bil kitabi wa sunnah dumen benge haram yahin ke ulama ni sine misra samia Tagi ako naman dukwa ulama, ako naman sampai naman sikit. Mengharamihin kaisa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak bisalatin. Keruwe, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal magsigupin haram kay magkasari. Pwedo, kung tinayin ko binisra ko si kamihan, suwe pepite benefe, pagi ko kami nga ito bangay sali binte sakahin mukhadarat. Pesuno, yan ay naginong tubali. Sikitelo, yan ay magsigupin. Pungtrais. Hetiren gay makazari hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala isi ipunde pegge ine mekemula ga nalet edo panin spokesman ga nalet edo kahapan melingkan mekemudarat mekebinsana kawan sana ine mekebinsana ine kahanan sana na pegewe sa mismo kinakan mene ko beneso kinakan bang mekebinsana kaw piti kinakan halal ne sumagu abang makapag-ataw kay di na kininggalan Namang sa ko ini na sa mata-mata na asal mekebinsara ka o pihina. Us hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala. Dito mararahi. Ingi bisara Allah subhanahu wa ta'ala. Tagigay nga ito yung dami yan. Okay, katuan.
Kuto kemon magsigup. Duk kemon magbi-business po ng dagangan din ge untung mo naman sigupan. Ina ko man ina. Nagnaros ako to. So kita. Tenno sigupan. Gana lo kinakanin na stock ni. Sumaguwa sigupan mo gipenoy. Ina. Taro kita pi. Ina hukuman nagsigupin. Pero Allah muharram. Tiya bisara gema kazari. Tin hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala yene nagsigupin. Gako mag-live bet buka ba ko isa live bet mo ang mga live niya. Gema muslim pagidok takali eka kitbiga bagyan bangnan silin asa ka man magsigup ne. Bangnan silin ko itulay bang ko itulay asal meke 100% bang tiya kita beling ko asal ka kam na nagsigop. So gini kita hante bang puwas ang bandinin ang madalabasin bang ini. So insya Allah pinakuhain, insya Allah bang napensayan. Kamat de bang salado live tim sa manabalik. Ina hukuman nagsigupin. Haram ge makasari. Ini di ba na ako mangharap so Allah subhanahu wa ta'ala tiya. Ge makasari. Pero Allah subhanahu wa ta'ala يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات بل الله سبحانه وتعالى بسر الله سبحانه وتعالى بيمان بالقرآن ini سورة المائدة آياتين رقم الآية 4 بين محمد بang بين كيو تنيلو asal tabiat manusia nilaw tilaw kasino na tawa ipon kun atawa umat doon. Ine penne bangke utinile we de Muhammad ine iye beyuan atau ine ginisan hinalal posisihin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad bang ni atek kapiu sikau nilaw kau me umat no me jamaano me ipun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bang ine hinalal posisihin. Kul bisarahu na karon siye dako magkaine so akaron siye uhilla lahum ye akahanun siye kemon hinalal kusisihin sikinakanin mula-mula sikinakan hinalal kusisihin ye kemon mahapin. Kul uhilla lahum tigasano mo na kul uhilla lahum at-tayyibat lakum at-tayyibat hinalal kusisihin makahapsi ka amin makahapsihin sikinakan kemon kinakan makahap kao hinalal Allah subhanahu wa ta'ala kemon kinakan netinan pidilan baranu gene makalat kau dembuan ampan ini ko te besar spokesman nagsigo pegi ko kinakan duinin hinaram Allah subhanahu wa ta'ala hinaram yan gay halal si Allah subhanahu wa ta'ala si kau dembuan ampan ini tinan pegi sobra pegi ko te besar ko mihan pain me anad sisigupin ha pe ko pain nege magakan da abangge kumekesiu walhasil harga PCIE menigupin amban mangan na ini bisara Allah subhanahu wa ta'ala gay halal si Allah subhanahu wa ta'ala gay hinalal si Allah subhanahu wa ta'ala si ye na ini pegge meke binsana pegge dumen hab ye na sigupanin sumegwa makalat ka sabi si kedue si surat Al-Baqarah. Tama ka ba? Si surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala si ayat 222. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Si ketelu si surat Al-Araf 257 ayat. Bisar Allah subhanahu wa ta'ala wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ini ya Allah subhanahu wa ta'ala o kami manusia magkagad si Allah subhanahu wa ta'ala bangpin na kang mangan atau mangan hadja pin na kang bangkemon yene makahapsi ka amin atau mahaplay yene ang madrizki kami pengurung kami kaampin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nakmangan kita ang madrizki Allah subhanahu wa ta'ala may pito te pengurung na si kita kemon mahalpin na nakpinene
Pinay sa amiyaan. Mara na akong. Ubus si waktu pinay kam usta mag-aakan rizki kami. Yene hap ne penumbubarambin sa amiyaan maka lesa kinakan le, mahap le, ubus magsyukur na kam siya kung Allah subhanahu wa ta'ala. Dembuwa, amban manusia nagsisigo. Si waktu yan igo, nisip sa amiyaan. Teg ubus yan igo, nekikole ipindi alhamdulillah. Tiyaw teka, sinakambay, kako pa rin, kako bukas, iisipin na yun, kako, gaya magsigo pa, kaya. Gaya magstay ko nigo plato yun. Sige, loko nigo. Loko nigo. Mada, kabatang nas kaya magsigo pa, kaya. Sinakam, siya ko kami ang amawang yan. Siya pag-ihinag mo tali, misal. Ako. Tiyo ko amara. Magkibakas nigo, tuko siya. Si waktu kau ubus nigo, amara magkabisa, magkakole ko, pino, alhamdulillah, makas nigo na ko. Gay. Ako, kasumpay. Tagil ko, sigo ako, palbang ko ubus, alhamdulillah. Ito ako sama ka. Atau pin magsyukur ko sa Allah subhanahu wa ta'ala usno ko magisigo. Innamal khamru wal maisiru. Mag-inom tuwa ng subun sa amin. Wayasuddakum an dhikrillah min nimbelan ka amin, nimpengan ka amin, aman kipigzikir, kipineputo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Niya, manusia ubus nigo pin, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqana wa asrabana. Bakit usmangan sa amin, suwi kita dengan doa usmangan. Niya, bagus kita minum. Masa pagit sa amin, alhamdulillah ni. Niya, ada buang mam kita sa amin, magsisibuk, magkabisa sa amin. Hatu gak niya. Hatu saya kula, hatu. Bisang niya ulang. Walhasil, may sigupin, si waktu na inigo, si waktu bisara, wa nagsisigupin, may adik may mudmin le, wa hape ye, gay me ke akan, daamang gay me kesigo. Walhasil, harga siye, may nigupin ang panpamangani. No, pegus nigo, dangka, bisan may kasabot Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, subhanallah, pagi ibang mangan, dapat wa yaso nagita ini beteng-teng dihatin muling kag si kejal si makakan ken na makakan buwas makakan loho kemon ne mismo de anu kita de ego poy si waktu kita elektakan samian inusan mek inum pegin atat samian ini tebisratan alhamdulillah rabbil alamin ta begitu eso mati na ke usi ke kinugtuan so nginum ke wataha kita bisa usia inum alhamdulillah mereka besar kita alhamdulillah semua ini bu tienen dua engkau atau engkau sami lepas kita bela ini saya bagi pengen cakap Islam ini gania subhankan nabi Allah subhanahu wa taala mangan dina kita mangan supaya tersebut Allah subhanahu wa taala ini makahapsi kita hidup memelisin lei bang ini may haram le atau mian melembi le dina aktiviti heli amar Allah subhanahu heli ambanien tegge ini meke tembel kitibi amban kepengese pujo Allah subhanahu wa taala dembu amban pamangan lemmi yene menigupini jadi bagi ko kinakan bagi ko na bisara me amek inu te balik kita bisarain we happe si menigupin amban ini me mamangani sa amin ويحل لهم الطيبات ويحرم عليه الخبائث هنال نبيته محمد صلى الله عليه وسلم ديناك والله سبحانه وتعالى نكاهن ينمي يبونن وبس كيمون ينمي جينيسن هاب بيوان كناكن ديناك كناكن هنال الله سبحانه وتعالى سكتب ويحرم عليهم الخبائث سمعوا هنارم تيا بang ayat 200 galai haramin semata-mata sisigupan. Pagi, kemudian question supaya dakam dia tu supat ne ek besar ek soal pasal sa ini supaya makadahit pain bangit ka soal sa si pasal pagi hangkan itu wal pagi hinang ne
Tirang ni sa amin, way sa amin masamin, pag hinagad nila, hinapusan nenduk hinalal siye, buhinaram, way halal mo buhinaram Allah subhanahu wa ta'ala si kao. Ubus, pinne, lesi ayat damian galay wa yuharrimu alayhi al-khaba'ith. Galay hinarabi, galay sumiguha, patapit-tapit aja. Nansi ketel lupene wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith, hinaram. Wallahu subhanahu wa ta'ala sisiye yene simi anag sisigup lay duhaja atau si amaginang lay duhaja yene me kemun khabith khaba'ith yene me melemile ine me melemmin tempu amban lemmi hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala gaiti na bayanu ene kinakan sikitebi yene sigupan khaba'ith aman khabith hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala sisine man manusia ini lemmi lembu amban kinakan manusia lemmi ini siupan khabith nana sinin biar hinara naus ek kasual sinin pila epeke nual kemon dunya itu hatu bahagi telu kanen da bahagi mangga nagsiupin do bahagi pitine muslim ne kapin nagsiupin samia na pegi ek sama ek karo dumen do aku teria mian teria si zaman pekungaji itu si Jamiatul Imam. Dia ada buat ustad doktor kami si Quran. Nag-explain sa amin. Si pasal ini. Nagsige us mag-explain. Tapi saraway na pag-ubos na pin na kay ngaji le si Azhar. Sa ngaji ko pala si Azhar si Egypt. Subject kimin pin yan si Ilmul Qiraat. Tao doktor. Profesor Pena Bilhin. Mabilis sarahin pasal na inin, pasal na supa na siya. Lebe, sisa. So, tibisara Pena ko sisa na siya. Uy, na po. Nagkasong lang sual ni. Bang ine, pagbi ine, kung man sisahin. Nuksong do sual ni ko ito. Pag-irben na sisa. So, ako nagat na imut tibi. Bang ine, hukuman din siyempre mag-inupa. So, pag-iana sinagar, piyo ko sa kaham. Bang kasual tibi yan, dili ko pimkaham, hinagad na yan hanggang kasual na pagkidok hinala siye sampai may rupa ko ina hukuman na yan punta na yan pwede na yan doktor na yan ubos na haji na time na yan pinagay peluas na pwede dahil doktor na pwede naban kami time na pag time din pag-research na sa amin yan na peluas pwede na kayo si Makha hindi magkaya ano po sipag, kaya naman may kawa yan, kawa. Pagpayam ko pin, pag-iasek ko, tag na si mata kung pin, doktor Kayman pin, may ngantan sisay. Dako pin, pag-asek, leman ko pin, pag-iasek, sa amin pin, bisaranan lang, si kayo pagtuwa, i-igray. Sin hadja. Diyan, kahalantin sa iyan. Kung ito bisaralay, dunyahin bagi telo dua bagi in asal musalinin banganinin dua bagi in dupinte manggain nasumi ek kayan pag-ek ka yan enuhin na sinduhin tebi amian bagi si ako pindagi ligo bisan do sa katuan si madrasa to ustad kami ligo Piku pinne si Sidatul Huda si Tirambakan, si Masjid di si Malik, si Minglumane. Pagpaham ko pinne lang itablik ang masabog at raso, pero kini-kini, ni ko pinu sa lumbuwa. Pelei ko miyan, nakante ka. Pelei ko miyan. Jama ang ban sa mga raso, ang ban kasabog ka sibukay. Niya, may aso. Karo ka na aso kasi bisa na aso, pagma. Si Fox. So kapag-translate na kulay, pinasyan na kuya, pwede mag-asok sa amin, na nagtimpa ka, na-asok kung pinasyan mo lang, anak ka ko, mag-translate din sa amin, pwede mag-asok ka na makahati. Pwede na kuha sa mag-asok. Pagpaham ko, pagsusang kini-kini, duet kayo, abay, hadya, yung gaminuhin, pagpapalay, kini-kini, ng iluwasan ng luwas, magpuwas, magbayan, sa amin, puwas isa, ngit-kap, kini-kini, nagsigupan na sa ayan. Ini pig magtabligin sa akin, karap kayo. Nawe ako sa akin na hindi ko pa sila magtabligin. Kaatuan, hindi ko pa sa amin. Madalas, okay. Dilan kasi kahal. Saya, nasi ikaratin ko ito.
سيئن كهلان كويتو فسبي دانا تهوت تبي يا تهوت تبي بسر الله سبحانه وتعالى أغراض تندي بيجي تبي وما أستاذ ما سيء بقى أستاذ ده إن أكسبت ده kalau taala sambil pergi ini kena ni itu kalah bersama dulu atau tablik bersama atau alim bersama tapi betul ni ada si kita ini ada kena itu kita handu ini ada mati ini sampai dari sini semua losok mata ni dan buat sampai dan bagi dia graduate dan buat lah sampai pindah sampai pasti bagus kita lagi kita ya kita pula itu kita yang sibuk sudah dana tuh tebiin dana tuh tebiin supaya kau ne pening kumian bisan tuan saya ingin ebehani ustad leh gerusan mereka pete kau pakai oke pete ini kau pakai sama seperti supaya angkat dalam kubur gerusan mereka urung kau kalaatan dukan supaya Allah subhanahu wa taala mereka sudah bersama tadi begitu ni us pesuno kan suara sini dia na medem buat kampan atakkan asal puserian sebenarnya nuwa dia kadang-kadang pakai langge hinalal buat asal samen kemon ahin mensisik bersama hinalal nah seke emen ayat Allah subhanahu ayat Allah subhanahu marahin ayat saya itu gak nia kahalan ni bang menigupin asal hukuman den tebiak nian lu nakam meketu lu na telebar lu nagai asal hinaram si akruk si kam maksibupin hinaram Allah subhanahu wa ta'ala kumanen har dia makasal kasi ilan bisarat Allah subhanahu wa ta'ala si kedua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal la darara wa la dirar dia makasal dia ke makasal min sana dok dia ke makasal min sana si pegkasino dok dia ke manzari ngurung keminsanaan si baran-baran mo. Kaya gania, kaya ka manjari sabi. Pagkina lo sikit Yan hap-hap jabang baran dan safe ni okay ni. So pang pagkasinan, ini. May bago na pe minsana na yun sa amin. So ikita ko. Na pinibit Muhammad sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar dan buwan ang panhadililinin di manjari pinsana ate baran-baran ten ni surukite rung ene sigupan. Kaya pagkaya ko, ito bisa sa box na, in sigupanin, may kibinsana, ngurung gana, gasagada na kahapan tedote. Si waktu kita ini ko, gani kahapan tedote, masigupan na malingkan, saki, magkaka, menjadi cancer, menjadi kemon, ko premian. Walhasil kaya manjari yan, si Nabi Muhammad sallallahu pinagas kito ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngurung kebinsanaan mula-mula si barang kasamian, latun na si, nagkisit naman siya. Kaya kita manjari ngurung kebinsanaan. Sekeisa hadis. Sekedua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan inna Allah nas ini asal eka paman tawi man dan buat haji pasal misiu. Inna Allah harrama alaikum uququl ummahat. Sekedua wa wa'dul banat. Sekedelu wa mana wahat. Sekeempat wa kariha lakum qila wa qal. Tian. Si makin padek ini bang sisigupan. Sekedelu sekeempat wa kathratus su'al. Abaan tagpek kay ni sisiupan. Pek kamagian ang samin. Uy ako kinaramon uy samin uy kamagian ang samin. Nanansin si kelimenen sisigupan yung kemon wa kariha lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Ini matul hadis dan etinen wa idha'atul mal menunjuk sisigupan samin. Dia makasan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenal in Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenal in Allah subhanahu wa ta'ala agak sige mo. Bupetek tadi sa isip isip. Kakalo. Akano. Ila sa number B. Bupetek kayo sige mo kasi ano? Dia si beach boy ang panlepura pa dia sabi bupetek kasi haraj sa siya. Inna Allah sebenal in Allah subhanahu wa ta'ala harrama alaikum atau hurrima alaikum hinaram wa ini sikap ini isa ini dimana sigupan supaya ini sebesar kami dan buat paano barian hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala sikit ini isa pinne
sebennal in Allah subhanahu wa ta'ala hinaram wen sikite bi hatin pong kinigsigo yene uqukul lumbahat dinak kita beginung ka sidwe metatwa haram ini min kaba'ir dzunub menung ka sidwe metatwahin mian kay sebigan sa man sabi natin ko mian maksiat mo sisibubin siya karusa kenda ba lu si dalam karusa nung kay karusa ala si kay karusa kita nung ka sa hinaram nung ka sidwe metatwa dia makazai hinaram Allah subhanahu wa ta'ala. Si kedua, hinaram wa nabita Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'dul banat. Ini wa'dul banat ting hatu ngara ambekenang segitu. Sina ka magotoyan. Sino basta kaya ho disi? Kau basta. Semali. Wa'dul banat. Kinubul anak men. Aha, kinubul. Ini be. Kinubul anak. Ini be syayat Allah subhanahu wa ta'ala itu tembi. Preteng kena kena dikit-dikitin. Pinilaw sa law kiamat, ini pinne dusen pinne mereka kinubul kelum. Muradul banat. Hinaram Allah subhanahu wa ta'ala pong kinibagsibuple, yene meghinang kemetetohan ng siyanat den nakanak den de pek kinubul wa de kelum. Inin hatu gani meghinang gani meghinang bali. Melingkan dia ganti. Ini ganti. Meglemo anak tiaga paano siro kabang kuman live ini meglemo anak ganti ini kasi gani abang megkubul sama mata kinubul na kanakin dukel lumelum na kwento pagkainin waktu jahiliya sumegua meniain hatu kue itu dia kataw ko magtusin alat arab hatu ka niya hatu haji suelo sige tebi hatu ruisab sekulay hatu niya. Hey, doon kasi Omar. Hatu niya. Upay indamali. Niya ine meglemo anak. Mabaya, di mabaya anakan sa ato bang ekka. Hinti anak din sa amin. Nakilabo sa andanin. Normal na diyan. Kung magganwano, megdusahin andanin hata pagkairo maglabo niya betengin. Darben haji bang pag-isunan, awa bangga pag-itaw Allah nin okay. Hindi mendengungan dia, hindi dendelay, dukanak na bilantangan nila. So bang pag-isunan de, na tengkong sa sagisali. Sa iyan. Wa'adul banat, ganti ini meglebo anak. Ilabo ni anak nin sa amin si naman daling beteng ni. Nasubanan sin, hindi ba matnul hadis tu, wa'adul banat, yan ilabo ni, kinubul wene makanak me anak dari dikiin dedehin si ke elum de pesamya kinubul ke elum de hin hainaram wallahu subhanahu wa ta'ala yene sehat jene duse puas amban ke peg syirik tu Allah subhanahu wa ta'ala yene mapate yene ini hinaram yene kazali me lebu anakin usna de wa na kisana sine wainin tabisana di sini Gainin tayo bisara samantara ka niya tidak nagnak hinang si waktu ne si waktu jahiliya sa amin si waktu tayo bisara kung may kawalaman ng sinin panagnaan ng sinin sampai sila kaya pag niya ang hinang ina sumnat enuinin niya dambuwa so jahil ba waktu jahiliya pa sabi pinitikar Allah subhanahu wa ta'ala anak si inenan si Qais ibn Asim hintag na hinang ina manginang niya anak ni sa amin dende diki be el do muskinu bulu ene gay anakan sa amin gay si inenan si Qais ibn Asim yemen tagna yene menge hinang ene si waktu jahiliya pe mian hinang we ene haram ya na so do si Islam enage makasari si Islam ne kite po ito yemen mubul naganakin si waktu kelum na sa amin hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala ke makasari Ubus wamana wahat ile wamana wahat hinaram dusab wallahu subhanahu wa ta'ala wamana wahat hinaram wallahu subhanahu wa ta'ala yene meninggalan ene bagas ni pinawajib Allah subhanahu wa ta'ala sigaw ine mula zakat gay ke umrung zakat
bu pinewajibi wallahu subhanahu wa ta'ala sikau haram ge makasani umus bang upama manusiain ni arta dan megeges megurung zakat samia wajib amal Allah subhanahu wa ta'ala siya umus gahinang wene asi atawa meghinang iya maksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala sahaja ne yene maksiat hinang men pegge pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala buka hinang wene samin siya hesuno upamane sami arko gurung zakat le sayen ge makazani ge gurung zakat pesuno manusia wa mana wahad yene manusia tege utang buka bineran we ne ke utangan sami at bume kege se magbayad haram si manusia le yene utang ni enggak beneran nih. Ini manusia aku itu, asal mau mengutang nih aja sampai tebone mati. Maka istirahat ini, mereka istirahat ini ada buah manusia mati. Si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kak sinam bahaya mau ini pek kita uhan dan pindah dia utang. Berak suruh pindah makawai. Jadi awatan tak nih, haji utang bang tebok mati Allah subhanahu wa taala. Sekian pesuno wa mana wahad yene manusia bang mekeges suway na pakahan duhe metet to ane wajib si iye pinewajib si iye yene magnapaka si duhe metet to ane dumen magzakat kona edembu ang panikitewi gay teges tewi sa iten bi ama aten bi sameng urungan arta tewi sameng ang ban buano tewi sameng wa teges tewi labe ang banzakat indama ide makazali atau apa indama kasin ne kazakat ne ibuhan na zakat ne sameng na gay pengurung na sa aset di so hape pin ne pengurung ko ne pin ne pusina dok sama pagitan ka gay makazari bang zakat gay makazari si dua metet toa si wajib si gak tersebut si penguruhan zakat dua metet toahan si magua wajib si kitahin napaka si dua metet toa te sedia mazakat ni sedia makan sama na manusia bang megege sebagai napakahan dua metet toahan haram si iye atau hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala tujuh iye yene me halan harta ne saya pesuno siketelu sikampat yene manusia meglew lekini haram si iye bang megeges iye bang gayna pakahan ne andanin haram si iye bang gayna pakahan ne andanin samian bang megeges iye hinaram hipinewajib wallahu subhanahu wa ta'ala sikite me kelelahan yene sibay napakahan tebi yene andaten bi atau minaten bisamya bang mekeges pege bangge mekeges na pia-pia naji teman-teman ini sabtanuten Allah subhanahu wa ta'ala depo magurung sikite gantaan samya sumagwa in uman wahad hinara minin kemon wallahu subhanahu wa ta'ala yene kemon bang titinggal mong wajibin na sa sibay hinaram Allah subhanahu wa ta'ala sikau do ine mian ene magnapaket to samian gay na pakahano megayes ko ene tibisaram si tibisaram yan kung megayes ko na haram yen hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala sikau yene mian artan urus wa kariha lakum qila wa qal teriya do gay makazari kidemunsihan kinestelan kamu Allah subhanahu wa ta'ala bang niya bang si waktu ne kaam umabot sa kalan ini kalan ini pindi qil wa qal kuing gini mungkin selain untuk bisa ini wa kariha lakum qila wa qal kidebuncihan Allah subhanahu wa ta'ala si kaam atau kaam
bang tehinang binin yene kila wakali suai direct bisa na haja ini pium igwe makara pium ko igwe makara agero ne ka direct ni alo si bisra tevi bisra tevi tur per sunsi ni perembua ni perembua tumbiko yene Panginakan sa mga mag-discuss sampai magsasa na kanakunan. Pindamuan sa amin, pindamuan sa amin, pindamuan sa amin, pindamuan sa amin, pindamuan sa amin. Kilo, gay makasari, kinebunsihan ka ang wallahu subhanahu wa ta'ala. Okay. Sige, tell no, pasuno na Nagarasinin, wakasratus sual duk, kapenileunin. Hekateleunin. Nah, ini. Wah, mereka tuan haram sigupin. Bu ustad mian tak haram ni. Bu ustad nak benda buat di gupni. Amal hat na buat mian hidup rasalnya. Kupin na bang, kupin na sigup thala hikiat pun. Oh, na prinsip semua sama na. Wah, haram. Saya. Wah, sa inagaragad nilay bang taraat ni kaatuhan sampai okay ni pun nahalal na sigaw. Sa hawak kanun, hawak kaswal. Wakasratus sual, ini manusia kapenual dan samian, kapenilew jawab na sa Indonesia. Hinaram Allah subhanahu wa ta'ala, bang narambuan pan kitiwi, lu samian, umabot na si discuss, sampai nagtilaw-tilaw sa amin mukha niya, pintalay, natisa, result talay kahapan samian, may kipong tinihan. Ingat tiwi, esed tiwi, haram na yan si kitiwi, aman Allah subhanahu wa ta'ala. Hinepusan nen wa idaatul mal hinaram sikam Allah subhanahu wa ta'ala ene mengelepas artaan yang gana guna-gunaan sa amin no ini pemane. Ini magsigupin niya ado tani. Niya andane duk anak ni telukay. De kilo buas mabutin ba? Pia de kilo buas. Lu sikit ko tu peteme patpupos. Ubus duk kenane pentere 20 ubus penna aku penne ko itu duengka ke kumeke sukupana ko dello pie ko tu dangka sa Pilipinas sinakam magino sinahaga duk puas harga sigupan ang puas atau tapi bisa na pitina na bang pemelina de kilo buas 50 atau 100 amban iya sampai anak ne dua andane makaga sampai kenani. Nus pende ambat nu kupende nge makaga nda ko aja mangge me siku pemeline sigupan duengka tipit 200 anak nenduk anda song mate kinug tu iya blasane. Sige. Lepas iya makablasain bu pemono ada baranen umos pemeline pesamian hinaram ini semata-mata hinaram Allah subhanahu wa ta'ala umos may kipong tinsa ng Islam yemia namban ekuhin dumani isara ako subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabot silaw kiamat dambuwa amban gekew pinitekang dintekang wallahu subhanahu wa ta'ala samantara kay titilaw arta anun bang amban eddo nurug bang amban inipingunan na pagnapakan sa samaya dambuwa na amban arta amban eddo nurug tunga rata na bang lote petnalite bisigupan lote petnalite mukhatarat lote petnalite bisamian ene meke binsana agite bile ine tibisrate mitabot silaw kiamat si hatarat Allah subhanahu wa ta'ala nainin tamamihan tibisrate sa hukuman ini terbisarakun, magmaakam siya ako, duman ako na hukuman, sabi hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, palabay na dyan man ako, na sabi managuhin, asal dehingante sigupin. Bang tebo trimate, bang tebo kahingante mi tebo trimate haramin, inaram Allah subhanahu wa ta'ala kitibsan. Sabi ko, dehingante mi, teubatan mi ne, duman na magiging kasi teubatan dehingan, na murah-murahan mang pwede sa BTV. Bisan kita pagkaspente sa amin del lulay. Ako bukas mag-inom tuba na diegok. Diki-diki bikubang pwede sa pinapo Allah subhanahu wa ta'ala. Indaman bukas mag-isigop doon kaha sa amin kita binikemon. Teubatan te binigyan na balik-balik. Pekuti bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang paingkit kinamati. Puklas ang baniyan na tinan kalabahan te maharamin. Doon minap kita Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.